namhlanje bonke labantu abenza lokhu kubi babonakali la bayafisa abantu ukubuya bezela ebuhlini namhlanje bagqoka inkini umgcotsho walibandla sigqoka iskini laba bantu bagqoka indoda elana beshaya ushema nobhasoba babanjwa yinhla isuthi abanye siyovula isipezi lapha sebeyagogoba manje bathi bazocela into etshelela naNazaretha asingakhohlwa ukuthi uma sika sizokwenzani futhi la kungabi khona oyikukhuluzayo asilingane sonke sibuyite yodwa ngibonile abantu akade bekhukumele abekho namhlanje phakathi wethu ngoba beyikukumela angazi babuhlisa ngoba bese nani-ke eNazaretha ningathathi abantu abangabhabhadiswanga nibabeke phambi kwenu ngoba esikhathini esizayo bazonihlupha futhi labo bantu abagezwanga izono ababenazo konke ukubi okubona kuyohlala kuhamba nabo njalo bese beyanivukela abashumayisile baningi kakhulukazi ngikhuluma ngala bengihamba nabo ngisazoke ngibabizi nje ngibabuze kodwa siyibi ngifuna ukuthi baphelele into kaShembe yenziwe ngumthetho kaShembe laba abayigqokele ingubo ngokuthanda kwabo angibaxoshi kodwa bafanele bayeze bese bengichazela nami bese ngibachazela asiyibi abantwana baNkulunkulu sakhe indlela ezulwini